gushimira umutwaro wanjye n'abana bacu. Imana ngiriye neza imu umugore utari mwiza gusa ku ishusho, but she's very good in everything. Ntago njya mushimira buri munsi because as men always have that pride, that pride, So ariko my thank you iba iri ku mutima, but in front of the congregation I would like to thank her in front of you. Hari igihe akora ibintu byinshi akagira ngo wenda ntago I don't appreciate, I appreciate a lot. So and I'll try as much as possible to be a good husband as much as God will. Imani bishoboze. Kuki mumwita Kabera? He's my sweetheart. He's my friend. Ariko she's anointed. So on that level I think aziko buri muntu wese agira wenda abantu baratubonaga ariko bakagira ngo turi hano ariko ntabwo twari hano, kandi amakuru mbafitiye ntabwo nagiye ngiye kurwasa bekada. Yes ashimwe, ariko ni wa muyaga. Hanyuma rero twari twiviriye muri Sisters Forever, mfite kastoke k'ibineza neza, nari nguwe neza no mu mwuka, mbe mu masengesho, numvaga ameze neza, ariko ibyo bintu biraba. Ariko ndashimira Imana ko umuryango wanjye nibo twari kumwe hafi. Ndashaka kugushimira iki kigeragezo wakitwayemo neza. Ababibonye bose barabibonye ko wari umeze nk'intama. Umwana araza nk'uko yabibabwiraga, guca amarenga make kugira ngo mbabwire ukuntu byagenze. Umwana araza bari excited, ibibazo biraba kuko kubera ibibazo yagize kubura inshuti ye, yagize ikibazo cya ibyo bita bipolar. So bipolar igira negative na positive. So ukuntu bimeze iyo ugize uburwayi nk'ubwo ngubwo nawe murwaza urabyiga. So for her and for me and for all of us, it was like the second phase ya kabiri y'ubwo burwayi. So urumva yuko yaravuze ati ntabwo ndi ku ishuri, ntabwo meze neza, I'm not happy. So ageze aho ngaho excited. So excitement, you were overexcited, biratomboka. And so that happened. Ariko turashimira Imana ko mwadusengeye. Mama wawe ugusengera, mama wanjye ni pasiteri, sibyo? Hari n'abantu bajya bavuga ngo abana b'abapasiteri barananiranye. Ubu murabona narananiranye ra? Yes, ariko Yesu ashimwe cyane. Vuga ngo haleluya. Ariko abana b'abapasiteri babaveho. Hari abadayimoni rero ureba gutya ntibagenda ko abarebera muri rinete. Wabarebera muri rinete ukabona hari ukuntu byemeye. Hari abadayimoni bagomba ko ubazuminga neza. Imana utwuzuze. Na uyu munsi ni ugushima gusa, nishimwe. Arabakunda, agakunda abakeneye. Amen. Yes ashimwe. Pastor nkuko abivuze, Imana imuha umugisha, ni ijoro ryo gushima. Ntabwo ndi bubikore nkuko mvuga ubutumwa, ni ijoro ryo kuvuga ishimwe, kuvuga urugendo. Ariko igihe twatumiriye abantu, nanjye ngiye kubabwira ngo nanjye nitwa Minyone Kabera. Yes ashimwe cyane.